Otpadne materije, predmeti isključeni iz upotrebe koji nastaju u potrošnji, uz odgovarajuću preradu se mogu koristiti kao sekundarne sirovine u proizvodnji. U Crnoj Gori se sakupljanjem sekundarnih sirovina najviše bave pripadnici romske populacije. Međutim, u kojoj mjeri je moguće profesionalizovati sakupljanja i obezbiditi radna mjesta? Jeste moguće profesionalizovati ovo zanimanje, prije svega jer smatram da je taj posao ekološki održiv, a naravno i društveno koristan. Međutim, s druge strane, posao sakupljača, individualnih sakupljača sekundarnih sirovina je vrlo nisko plaćen. U tom smislu neophodno bi bilo, ako želimo da ovdje učinimo određene unapređenje za položaje sakupljača sekundarnih sirovina, sprovesti kratkoročne i dugoročne mjere i korake. Prvi korak su lokalne samouprave koje treba da odrede lokacije koje će biti besplatno dostupne pripadnicima romske zajednice koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina. Sve to u namjeri da oni na legalan način nastave da rade ono čime se bave godinama unazad. Korak broj 1 obezbijediti lokacije, korak broj 2 napraviti registar svih sakupljača sekundarnih sirovina, također organizovati određene obuke za njih u skladu sa onim materijalima koje one prikupljaju, jer znamo da ima različitih materijala i treba pažljivo baratati sa svim tim materijalima. Sa treće strane, ono što bi bilo neophodno jeste legalizovati sakupljače sekundarnih sirovina na način da se oni registruju. Razlog ulaska u proces formalizacije je visoka stopa poreza i doprinosa. Iz NVO Mladi i Romi pozivaju državu i lokalnu samoupravu da pomognu. U tom smislu mislim da bi bilo neophodno da država, lokalna samouprava učestvuje financijski u određenom periodu, bilo godinu ili dvije, dok oni prosto ne budu u mogućnosti da samostalno vode svoj posao koji godinama rade. U cilju standardizacije ovog zanimanja i poboljšanja rada sakupljača iz organizacije su odvojili sredstva i pokrenuli saradnju sa Centrom za stručno obrazovanje. Sa NVO Mladim Romima smo krenuli u priču za izradu programa za sakupljanje sekundarnih sirovina. Tad je naša procjena bila i ostalo da se tu radi o stručnoj kvalifikaciji, međutim sektorska komisija koja je sačinjena od stručnjaka je smatrala da to ne pripada toj grupi, već da to treba da bude program obrazovanja za vještine sakupljanja, tako da te aktivnosti i nastavljamo. Cilj je da svi koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina budu u radnoj grupi, jer je bitno definisati šta se od tih sirovina može reciklirati i ponovo naći u upotrebi. Se nadam da će i ova naša država biti mnogo čistija, jer recimo sve one olupine vozila i ostalo, ako se prikupe i ostalo i lagerišu na mjesta predviđena za to i kasnije kad se prikupi normalno dovoljna količina i ostalo se to izvozi u neku od livnica koja ponudi najbolju cijenu i od tog posla može da živi onaj ko se bavi s njim. U ovom trenutku prema individualnim procjenama postoji oko 1000 sakupljača koji su većinom pripadnici romske zajednice. Jedan od problema je što ovo zanimanje nije prepoznato zakonom. Individualni sakupljači sekundarnih sirovina nisu prepoznati zakonom i ako govorimo o tim dugoročnim mjerama, to bi svakako bilo neophodno da utičemo i na određene promjene zakona, da individualni sakupljači sekundarnih sirovina također budu prepoznati zakonskim propisima. Koliko se na godišnjem nivou izvoze sekundarne sirovine, još uvijek nema konkretnih podataka, a detaljno istraživanje je neophodno. Se još jednom u svih ovih 13 opština gdje imamo sakupljača sprovedemo određena istraživanja i analize i vidimo zapravo u kojoj mjeri koji su to dakle materijali koji oni prikupljaju i u kojoj mjeri zapravo oni to prikupaju i šta se zapravo dešava kasnije, koje su to firme kojima oni to prodaju, preprodaju i u kojoj mjeri to ide van Crnoj Gore.
Recikliranje sekundarnih sirovina nosi sa sobom osnaživanje svijesti o ekološkoj državi, a pored toga i finansijsku dobit. Rješavanjem problema sakupljača i prepoznavanje zanimanja zakonom su osnovni koraci ka daljem razvoju ove grane privređivanja. Primjeri u regionu pokazuju da izvoz sekundarnih sirovina uz neophodnu modernizaciju reciklažnih centara državi na godišnjem nivou može donijeti više desetina miliona eura u budžetu.